Mwiza bakunzi b'ukuri official, umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese mudahwema kutwereka urukundo rwanyu. Ni wa mwanya tugezemo amakuru ya nimugoroba, ubwo ibinyamakuru byinshi biba byashyize umukono ku mpapuro bikandika, nkaza nanjye kubikubwira. Nyemera rero mbanze nkwifuriza umugoroba mwiza aho uri hose, hari ku mugabane wa Afurika, Aziya, Uburayi na Oceania. Ndabifuriza ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi wa none rero ntago ndi njyenyine muri studio, ndi kumwe n'umuvandimwe nk'uko maze kubimenyera. Uri mikoro ya mbere ni njyewe. Nabonye umuntu wambajije ngo nzabibwire, ariko igihe mushonje muhishiwe vuba ahangaha muraza kumenya. Mikoro ya kabiri turi kumwe n'umuvandimwe. Ikaze kuri studio zacu kuri mikoro ya kabiri. Kuri mikoro ya kabiri muri kumwe nanjye Bosco. Mani gumugisha urakaza neza. No bwa mbere rijwi muryumvishe ku kuri official, kenshi muzagenda mumwumva mu gihe twicaye rero ariko tuganiriza. Uyu munsi wa none dufite ibintu byinshi. Kaduhera ahangaha, inteko ishinga amategeko ya Amerika igiye kwiga ku mahoro arambuye hagati ya RDC n'u Rwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kubica bigacika. Ni mu gihe Bobi Wine yahakanye ibyavuye mu matora, asaba imyigaragambyo y'amahoro mu gihe umutekano we ukomeje gushyirwamo impungenge. Ntabwo ibintu byakomeje koroha. Turaza no kunyarukira hakurya y'amazi Qatar na Togo mu rugendo rushya rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo yabaye Kongo mu binyamakuru byose. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yasezeranyije igikorwa gikomeye kuri Bobi Wine. Ese iki gikorwa ni ikihe? Ntucikwe rero, kora subscribe ubundi sharinge tuganire kuri iki gikorwa. Ntabatindiye rero, reka dutangirire kuri iyi nkuru ya Bobi Wine yahakanye ibyavuye mu matora, asaba imyigaragambyo y'amahoro mu gihe umutekano we ukomeje gushyirwaho impungenge. Watubwira Bobi Wine, umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi akaba n'umukandida watsinzwe mu matora ya perezida aherutse kubera muri Uganda, yatangaje ko atazitabaza inkiko ngo ajurire ibyavuye muri ayo matora. Avuga ko adafite icyizere mu butabera bw'igihugu, ahubwo yasabye abamushyigikiye n'abanya-Uganda bose, ubwo n'abatuye Uganda, guharanira demokarasi binyuze mu myigaragambyo y'amahoro ikorwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ari mu bwihisho, Bobi Wine yavuze ko azakomeza guhangana na Perezida Yoweri Museveni nubwo hari impungenge zikomeye ku mutekano we. Yagize ati ubutabera muri Uganda bwafashweho ingwate. Turashishikariza abanya-Uganda gukoresha inzira zose zemewe n'amategeko kugira ngo barwanire kandi barinde demokarasi yabo. Uganda. Ni mu gihe kandi uyu mugabo w'imyaka 43 wahoze ari icyamamare mu muziki wa pop mbere yo kwinjira muri politike, yashinze inzego z'umutekano kurengera inshingano zazo. Avuga ko zinjiye mu rugo rwe ku gahato, zigafungira umugore we n'abandi bo mu muryango mu rugo. Yavuze ko byatumye ahunga mu ijoro ryo kuwa gatanu ajya mu nkengero z'umurwa mukuru Kampala, nyuma yo kumenya ko hari igikorwa cyo kumugaba aho igitero cyari kirimo gutegurwa. Ni ku ruhande rwe, Perezida Museveni w'imyaka 81 watsinze amatora ku majwi 72%, yashinje abatavuga rumwe n'ubutegetsi gushaka gusenya ibyavuye mu matora binyuze mu bikorwa by'urugomo, abita iterabwoba. Bobi Wine wari umukandida wa mbere wamukurikiye hafi, yatangaje ko yahawe amajwi 25%, ariko ahamya ko ibyavuye mu matora ari impimbano. Anashinja ubuyobozi gushyiramo amajwi nubwo atatanze ibisobanuro birambuye. Bobi Wine uri kumva ko afite agahinda. Perezida Ndayishimiye mu magambo ashaririye yashinje u Rwanda, isi isabwa gusesengura ukuri. Muzi twe dufatanye gusesengura ukuri, twumva amagambo ya Ndayishimiye ko afite impamvu yo kubivuga cyangwa tumunenge. Imvugo zikomeje guteza impungenge ku rwego mpuzamahanga. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye kwijandika mu magambo yuzuyemo ibinyoma karondora, aharabika u Rwanda ku mugaragaro mu buryo bunyuranyije n'ukuri kwemezwa n'ibimenyetso bifatika. Ibi yabikoze yirengagije ko ku bushake amateka n'imiterere nyakuri y'ibibazo byo mu karere, anagerageza guhuza umutwe wa Red Tabara na AFC M23 n'ingabo z'u Rwanda, ibintu bikunze kwamaganirwa kure n'abakurikirana ibibazo by'umutekano wo mu karere.
Iyi mvugo ya Perezida Ndayishimiye igaragara nk'igikorwa kigamije guhisha ukuri no gukoreka isura y'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Mu gihe ibi bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bifite imizi izwi nk'isobanutse yagiye isesengurwa n'imiryango mpuzamahanga n'impuguke zikurikirana hafi ibibazo by'akarere k'ibiyaga bigari. By'umwihariko Perezida w'u Burundi yirengagije ku bushake ubufatanye buzwi hagati y'ubutegetsi bwe, ingabo ze, imbonerakure, ingabo za FARDC na RDC n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, umutwe ugizwe n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Uyu mutwe umaze igihe uhabwa uburenganzira bwo gukorera no kwinjiza mu nzego za gisirikare za RDC n'iz'u Burundi. Iyi mikoranire imaze kugaragazwa inshuro nyinshi n'impuguke mu by'umutekano kandi ikomeje kuba imwe mu mpamvu nyamukuru zituma intambara n'ubwicanyi bikorerwa abasivili mu burasirazuba bwa Kongo bikomeza gufata indi ntera. Ndayishimiye arakomeza agira ati yagerageje gushinja u Rwanda mu buryo bugaragara nk'amayeri ya politiki agamije kuyobya uburari, aho ibihugu bimwe bihitamo gushinja amahanga aho kwirengagiza inshingano bifite mu gukemura ibibazo by'umutekano muke n'ubwiyunge bw'abaturage. Ibi kandi bigaragaza icyuho gikomeye mu kubahiriza amahame mpuzamahanga agenga imikoranire y'ibihugu, by'umwihariko ihame ryo kutabangamirwa umutekano w'igihugu cy'abaturanyi. Mu gihe amahanga akomeje gushishikariza inzira y'ibiganiro, ubwumvikane n'ubufatanye bushingiye n'isesengura ridahaza, amagambo yuzuye ibinyoma n'ibirego bidafite ishingiro akomeje kubangamira iyo nzira, anongera umwuka mubi mu karere kamaze imyaka myinshi kabangamiwe n'intambara n'ingaruka zayo zikomeye. Muri urwo rwego, isi isabwa kudapfukirana ukuri, ahubwo igashingira ku bimenyetso bifatika n'isesengura ryimbitse kugira ngo amajwi aharabika igihugu kimwe atabangamira umuhate rusange wo kugarura amahoro arambye n'umutekano usesuye mu karere k'ibiyaga bigari. Umutwe ugizwe n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Uyu mutwe umaze igihe uhabwa uburenganzira bwo gukorera no kwinjiza mu nzego za gisirikare za RDC n'iz'u Burundi. Iyi mikoranire imaze kugaragazwa inshuro nyinshi n'impuguke mu by'umutekano kandi ikomeje kuba imwe mu mpamvu nyamukuru zituma intambara n'ubwicanyi bikorerwa abasivili mu burasirazuba bwa Kongo bikomeza gufata indi ntera. Ndayishimiye arakomeza agira ati yagerageje gushinja u Rwanda mu buryo bugaragara nk'amayeri ya politiki agamije kuyobya uburari, aho ibihugu bimwe bihitamo gushinja amahanga aho kwirengagiza inshingano bifite mu gukemura ibibazo by'umutekano muke n'ubwiyunge bw'abaturage. Ibi kandi bigaragaza icyuho gikomeye mu kubahiriza amahame mpuzamahanga agenga imikoranire y'ibihugu, by'umwihariko ihame ryo kutabangamirwa umutekano w'igihugu cy'abaturanyi. Mu gihe amahanga akomeje gushishikariza inzira y'ibiganiro, ubwumvikane n'ubufatanye bushingiye n'isesengura ridahaza, amagambo yuzuye ibinyoma n'ibirego bidafite ishingiro akomeje kubangamira iyo nzira, anongera umwuka mubi mu karere kamaze imyaka myinshi kabangamiwe n'intambara n'ingaruka zayo zikomeye. Muri urwo rwego, isi isabwa kudapfukirana ukuri, ahubwo igashingira ku bimenyetso bifatika n'isesengura ryimbitse kugira ngo amajwi aharabika igihugu kimwe atabangamira umuhate rusange wo kugarura amahoro arambye n'umutekano usesuye mu karere k'ibiyaga bigari.